Ovde sada ništa ne treba prognozirati. Ostaje nam da sačekamo ove najuzbudljivije trenutke. Igrači Crvene zvezde su posedali tamo u krugu na sredini igrališta. Francuzi uglavnom svi na nogama, što takođe možda govori o nečemu. Ali šta je tu je? 11 dvojica golmana, Stojanović i Olmeta protiv vrsnih šutera. I evo izgleda da će Crvena zvezda započeti sa izvođenjem udaraca, jer kaznenom prostoru zajedno sa sudijom Lanezeom prilazi Robert Prosinečki. Da, Robert Prosinečki će biti prvi izvođač 11-terca. Robert Prosinečki je bio određen da šutira 11-terac i u toku igre. Ako bi Crvena zvezda došla u tu priliku, videli smo da nije došla ne samo u tu priliku, nego nije došla više od 3 puta ni do gola Olmete. I sada počinje rasplet velike drame na stadionu Sveti Nikola u Bariju. Ko će imati više sreće, ko će imati više koncentracije? Prosinečki i Olmeta. Prosinečki 1:0 za Crvenu zvezdu. Na gol kreće Stevan Stojanović. Pogledajmo još jedan put. Robert Prosinečki je sigurnim udarcem prevario. Izleteo je Olmeta pre nego što je Prosinečki šutirao čitava 2 metra ispred gol linije, ali uzalud. Sada će 11-terac za Olimpik izvesti Manuel Amoros. Manuel Amoros i Stevan Stojanović. Dugačak zalet Amorosa. Amoros se zaustavio, Stojanović brani. Stevan Stojanović, heroj u 120 minuta igre na terenu, kruniše svoju odličnu igru večeras fantastičnom odbranom 11-terca koji je izveo Manuel Amoros. Crvena zvezda u prednosti. Posle prve serije penala. Počinje druga serija. Crvena zvezda vodi sa 1:0. Drugi 11-terac za Crvenu zvezdu izvodi Dragiša Binić. Dragiša Binić i Olmeta oči u oči. 2:0 za Crvenu zvezdu. Pogledajmo još jedan put. Binić, kao i Prosinečki, šalje Olmetu u desnu stranu, šutira u levu. Sledeći izvođač 11-terca za Olimpik, čini mi se Bernard Cassoni. Da, Bernard Cassoni, poznat po vrlo jakom udarcu. Cassoni vara Stojanovića i posle druge serije Crvena zvezda vodi sa 2:1. Ka lopti sada kreće Miodrag Belodedić. Rekoh, jedini igrač koji je učesnik 36. finala, koji je nosio već pehar L'Ekipa u Seaui 86. godine, i to baš posle izvođenja 11-teraca, kada se proslavio rumunski golman Dukadan. Belodedić i Olmeta. Belodedić 3:1 za Crvenu zvezdu. Hoće li Miodrag Belodedić biti taj srećnik da 2 puta u svojoj karijeri osvoji pehar namenjen prvaku Evrope?
Saznaćemo za koji trenutak. Počinje približava se lopti, čini mi se Papen da izvede treći udarac za Olimpik. Jean-Pierre Papen 6 golova je postigao u ovogodišnjem kupu evropskih šampiona u 8 utakmica do finala. Papen i Stojanović. Stojanović ga je pročitao, ali to je bio jak i precizan udarac. Posle treće serije Crvena zvezda vodi sa 3-2. Pretposlednja četvrta serija, dok vi gledate kako Papen šalje loptu u levu stranu Stojanovićevog gola, loptu pred 16-tercem uzima Siniša Mihajlović. Siniša Mihajlović otvara četvrtu seriju. Crvena zvezda vodi sa 3-1. Mihajlović 4-1 za Crvenu zvezdu. 4-2, oprostite. Siniša Mihajlović i svi igrači Crvene zvezde su šutirali u levu stranu gola Paskala Olmete, a Olmeta je leteo u desnu. Carlos Moser, 31-godišnji internacionalac Olimpika iz Brazila. Brazilski reprezentativac izvodi četvrti 11-terac za ekipu Olimpika. Moser i Stojanović, oči u oči. Da li sada pada odluka? Moser vara Stojanovića. Odlučit će peta serija. Posle četvrte Crvena zvezda ima prednost. Vodi sa 4-3. Darko Pančev, najbolji strelac našeg fudbala, biće posljednji izvođač 11-terca u ekipi Crvene zvezde. Dok vi gledate kako Moser vara Stojanovića, Darko Pančev je već uzeo loptu. Postigao je u ovoj sezoni, u ovogodišnjem kupu evropskih šampiona, najviše golova. 5 puta je Darko Pančev bio strelac za Crvenu zvezdu. Sada je dugo nameštao loptu. Odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev. Siniša Mihajlović. Siniša Mihajlović otvara četvrtu seriju. Crvena zvezda vodi sa 3-1. Mihajlović 4-1 za Crvenu zvezdu. 4-2, oprostite. Siniša Mihajlović i svi igrači Crvene zvezde su šutirali u levu stranu gola Paskala Olmete, a Olmeta je leteo u desnu. Carlos Moser, 31-godišnji internacionalac Olimpika iz Brazila. Brazilski reprezentativac izvodi četvrti 11-terac za ekipu Olimpika. Moser i Stojanović, oči u oči. Da li sada pada odluka? Moser vara Stojanovića. Odlučit će peta serija. Posle četvrte Crvena zvezda ima prednost. Vodi sa 4-3. Darko Pančev, najbolji strelac našeg fudbala, biće posljednji izvođač 11-terca u ekipi Crvene zvezde. Dok vi gledate kako Moser vara Stojanovića, Darko Pančev je već uzeo loptu. Postigao je u ovoj sezoni, u ovogodišnjem kupu evropskih šampiona, najviše golova. 5 puta je Darko Pančev bio strelac za Crvenu zvezdu. Sada je dugo nameštao loptu. Odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev minuta. Iako je Crvena zvezda bila inferiorna, iako je Olimpik bio nadmoćniji, uspešno branila i odbranila da bi konačno posle velike drame, zahvaljujući Stevanu Stojanoviću, osvojila taj pekar koji žele generacije i generacije
jugoslovenskih fudbalera koji su mogli da osvoje 66. i fudbaleri Partizana, ali nisu imali sreću, onoliko sreće koliko je večeras imala Crvena zvezda. Moramo biti objektivni, moramo reći da je Olimpik u 120 minuta igre nadigrao našeg šampiona, ali je Crvena zvezda pokazala, kad je bilo najbitnije, najpotrebnije, da ima tu šampionsku žicu. Crvena zvezda je prvak Evrope. Ovo je trenutak istorije. Pogledajte ovu sliku kada predsjednik Evropske fudbalske federacije, kapitenu Stevanu Stojanoviću, junaku ove utakmice, predaje veliki srebrni pehar, dar Evropske fudbalske federacije. Pogledajte oduševljenje tih naših pomaka, njihovih navijača ovde u Bariju, i zaista teško mogu da se u ovakvom trenutku nađu prave reči, ali na kraju ono što mora da usledi, čestitke junacima ovog velikog meča. Tamo na drugoj strani moramo pomenuti i francuske fudbalere, ali oni tuguju, oni se drže za kose, za glave, stvarno su bili bolji. Nadigrali su našu Crvenu zvezdu, ali eto, kao što u toku prenosa reče kolega Pantić, ne pobeđuju uvek bolji. Kada je trebalo da se odluči, odlučila je Crvena zvezda, odlučili su njeni igrači i odlučio je sjajni Stojanović. Dragan Džajić, veliko ime našeg fudbala koji nije imao sreću da zaigra u jednoj ovakvoj utakmici, a kamoli da drži u svojim rukama ovako dragocen trofej. Eto, sada je dočekao da sa svojim mladićima, koje tako uspešno vodi kroz takmičenja i u zemlji i u inostranstvu, doživio i sam igrači Crvene zvezde trče tamo prema južnoj tribini da bi pozdravili sve verne pristalice koji su ovde, mora se priznati, drhtali, strepeli do poslednjeg trenutka, ali su izdržali sve i dočekali moment kada srce treba da eksplodira od radosti.